Nikšićki sportisti pružili su podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori u borbi za očuvanje svetinja, a ustali su protiv diskriminacije i progona verujućeg naroda i sveštenstva. Kao nastavljači i nosioci bogate sportske tradicije i kulture grada Nikšića, koji je iznedrio mnoge vrhunske sportiste, ali i kao verujući ljudi, dužnost nam je da damo punu podršku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i trima eparhijama u očuvanju njihovih prava. Nama, nikšićkim sportistima i sportskim delatnicima, svojstven poseban osjećaj za pravdu i svetinju nalaže da stanemo na stranu naše crkve. Ćutanje pred nepravdom nije ni ljudski, ni sportski, ni viteški, pogotovo ne u Nikšiću, gradu viteškom i gospodarstvenom, gradu čiji je zaštitnik Sveti Vasilije Ostroški, naš molilac i zastupnik pred Bogom. Članovi ove grupe ne čine ništa što već nisu činili oni i njihovi preci. Borili se za pehare, a šta je pehar nego putir iz koga se hrišćani pričešćuju 2000 godina, šta je sportski život nego duhovna askeza, šta uspeh nego podvig vere. Na spisku se nalaze osvajači balkanskih, mediteranskih, evropskih i svetskih medalja, učesnici olimpijskih igara i nosioci najvećih priznanja iz oblasti sporta. U potpisu je više od 130 sportista, a među njima odbojkaši, košarkaši, fudbaleri, atletičari, bokseri, karatisti, džudisti, streljaši, kuglaši, MMA borci, biciklisti, rukometaši i sportski ribolovci.